Was it US or emu baako? Enti na no de. So no more can. But ohwe mu dia ohwe list ni dia. More number. Okoboy ne de no lobbying no na no odin. Papa ne. Ya ne mu nyina de ho gimu. Chairman General de ne ho gimu. Na power brokers ne doso. E de ne na kasa na si da bi. Okoboy de ne nkrofo no na bibiri no aze. Yeni muni ha wo mo anyina so wo mo de to aba no kra ni hwe da ne papa bia Ghana fo enti mame na mase bibia ni ho anaja okay producer se mama nkan we so kakra ene woda chinti de da pono so se mama nkan kakra na me nya mo kwan woda chinti enti as part of woda chinti ene ye hwe emabunu a we've been taken by greed any shortcuts mabunu abana nsen anibre ena me peme ho anya me ho ntentem ekwan ya woso wofa so wonfa so abafia mpofua tuamfo kakra mabunu o maide mabunu anibre sika anibre bibia anibre ma anibre mema anibre bibia anibre aseyema afei e wosenko onya abotre twen ema nyankopon bre ne so wo se wontwen open hu anya eni tie ne wo group mu a na ye di lotto numbers ha mo adwen sa bibisa mo se na mo amudi lotto numbers ne de gu group ni mu bebere no mo nim si etwa eye yie dia ade nti na mo ha nipa dwene na mo nkotwa anya yie na mo de titi nipa afia kasa kire wo mabunu no a sa sikani bre wo ya afa no ye nhwe ne ye nyae na ye se ufiti preko pe epo wo sen a moja na eba na say de bibi abetom ye say ayi ya kan sen omofra bibi WhatsApp ho no oboba ayi kan sen omo ton mo ho timi have an apade anche omo have sex with WhatsApp ne so into omo WhatsApp groups a na we na we ya connect wa ma we sa omo ye hook up sabi omo jimi wo so pa social media omo ye hook up that's the word hook up ana mi refi hook up no sisi ano na aba e ma no ya na eye ye wo pimpim so ho pimpim no de se no de wo ho but sisi a WhatsApp de no yes se o group be ma no wo group ni mu bia na so oba no wo group ni mu bia no wo pick wo number no a na ono a video call na maye owia no assign us 100 cedis unim ndabi o kusi wonte mente ye like muye video call no na naked and don't you na why okay owia no assign us kama meba ye video call na me nsanka wo so nsanka me but uhunu me na ya wobere ye ho pa ye wi ada me matua wo ka na watua ka se danti e de akwaso no ebi wo hanso a ye no free wa ye kan say WhatsApp ye no free ho a group na mu no utimi pick number no a na oba akro no a open no afre no ye nhia wa ha na akwa akoyo muwi a 50 Ghana na wa charge na watua enti ya de ekoso papa wa Ghana ha sa WhatsApp ya amanfo de ye business WhatsApp ya amanfo atete group wo madwuma mu omode promote adwuma no WhatsApp kro ya na bi mu so didi sa adwuma enti wanyina ya sikani bre enu nti na mabunu ye hwe ne enjae too much of everything is bad afia obi de ne ho ba oso obo ba medase pa why ensem na wo kan no oni afia medamase na oni bibi wote ho no na wo say me text message na me dia ware afia me pa chew ka kire afia se me hia ne momo number se ya no Kwame Taylor so hia o mobile number no Kwame Taylor no oso pe momo no de no momo number Kwame Taylor me mpe gaga yo Kwame Taylor o ti ku sase Fabronya kakes me de me number be man me de me number be man no e ba won sa be kan right yo Kwame Taylor
adwumbɔne ba kura tiri adwumbɔne ba kura tiri mu a engum no to good kwa mi tell it because if you have a slate ne kaba also boba o dey you thank you for your words Efia I need your Momo number now. Or the exclamation sign a cracker. Hey, no, what's him? No. Kwame Taylor. It's a waba de bema. Or the bema. It's me the bema. Why, Kwame Taylor? Say, you have been born in about Tribudia, but I have been born in so the other tongue. And this I will be tongue. Hey, all right, so Kwaku Efia no say adia Emma no me ponchi mananza. Emma na de ho mo pa ni peer pressure. Say madam for I accept shepe odibema we achi wa sha atade we efe. Na man no atade bi efe no open border. Border so de taxi fa hobi, trotro fa hobi, atakreta fa ho, enyema fa ho, fosu fa ho, doni wawu, TV fa ho, bibia fa hobi. Enti so ye nipa no ahye ayi open border atade. Open border no na ni sire mu na guo no mo enti se o hye open border na no tisi dwoma o pachezen Kwaku Kofi Kwame Amina obia na sa na o ye no nso na eye bibi nti na o ye san sikanti enti misrawo eno so ye kwan ba ko amanefa so edipeska o matum dimpu slay queens na we ukwa sadwe ya at the end no o end product no ebe say aida say obenya yade woni mbegu ase ana so se wusi unhira no kwan enti enye muntwa so fo ni BBC woni so na ye adwuma na bompaye bibia be ye de enti na akopre wo hwe obi wona de koprepre ho ko ye adwuma ne sanema no emwa enti enyai ene mema no so mamo mankrofo bi na adam ma obi medada se ye nkwa no se ye mfa ase ye adwuma sika o pesika na so amprempo no nyanye de Jenny na ya kwa kobre pen enkran ne tale do ho awomache obetie ma wie kra na duan kra na okon etia ya adwumaden wo ya adwumaden no anka se betiu aka enti na wotie mu sen na wotie mu sen sawo mbari apoku asama sawo sawo mbari apoku asama sawo akra sex me with akra sex me with akra wole ogana tie di frika so ko ayi nima but la paz nima la paz ebe dan woni e bayi e dey medu circle dan woni e ba bet ka so la bila kam interesa so ofembi ofembi no nyes kana then you know how to use the money na otumi use no kwampa so ma oto no ma pese no abade no anya possible e ba nsem kura ntumi fanya de papa bia bonza agwagro na afi unsa ti abre na nyiska eno na ye omo stories tachi nyina ya omo ma fabra bonu mu pe to no o kansa ma kire wa ebubu ena o kanso onim ne o kasa with experience wo ade a wafa mu nti ono so di two fa wo so ebubu akoma nyina ma so na osisi a wo pepre wo ho fa kwanbo no so nya enya sika se tamwa na yesi to obi kura afo a wo be na tu ne fo ai futu no kura betu ne sen wo betu ne sen ati ase nti bre nya obre na wunya enum mbetumi aboa yen yeda mentwa no ansa na mekoko bambo de ye pa na menchia me bambo ni baako ye friend Steven Kwanza Steven Kwanza o police ni wa chem dan enti Mr Steven Kwanza anopeyi special good morning enkomo nyamishira na adwuma pa body bo Ghana man nyamishira pa police for ne bi ebi muna ebi anim asia de hwe ensuo boble ebi nom okay enti yeda say and so they are good on you or exceptional extraordinary and ye wish no good morning and pay Mr. Steven na mami ntia broche for yo tinunem madam tinunem na yenko na mon send dollars tinunem dollars enti ania Kofi Chubesi o UK and pay na ya oh debut me Michia baba pa nyamenyo kese ene Monday nti Nyankopon fa onhya ase yie na bibia nkonkai okay na UK o hemfa UK o hen
Okay, yeah, that's Yankwa Omano so Konko Bonko Moto Sisia. And from 12 minutes, so 34 minutes after 8 live on Ahinkana 3.3 FM. Aseda Air ya ma Kweku Enin Kusibwedum, head of production Ahinkana FM News and news editor Efia Ampofwa. Yedoma say so mekanya ho edide bonkra tamoboso no edit 12 media so Frank J Money road safety campaigner. Okay, I drop it and into just say yes sign atwene de neba na yenene toa enkomobono eso. In the meantime, we say your friend no Scanty say otie yen all the way from Abuabo. Scanty say otie yen all the way from Abuabo. And ne birthday inti ya wish no happy birthday. Scanty from Abuabo. May you live to be 93.3 and beyond. Scanty, Nyankopon mo akoma so ade nyina emremu. Frank J Money road safety campaigner waba ahomani so biom yera. Menim tokura wo hyemu de. Menim tokura wo hyemu. Yeah, hello. Yera, oti enkan mo akwa baba henkan so. Yeah, minya. Wada romana hin fa na wo sei. Oh, me take care me about that. Me wasani. Wasani me about that. As ye frɛ wana twea tum, ye frɛ wana twea tum kakra. Em said me kwan ni mu ho na. Okay, me ba twa pombo ko de. Nyame adom na so e. Nyame ahu ye mobo ano paipa. Wada roma enkomo wo ho e de ma ekwan so jojo no, ye ne atiefo etie o. Yo, me da se. Edi kan me tia atiefo nyina na ne ye ka nhwehwe no ho ensem no. Ye to aso enenso. Enen ye hwe tinted glass. That was funny be on pete or not to care anymore. O our wanting ube huno. Name one no our wanting of so tinted glass nanso no obeya emra wo ho. At least I was say o tinted glass tinted no eye visible and ebeya obi gina wanting of so hwe care anymore. Obe hu emra ne che san emra ne che LI 2180 regulating 66 67 68 and I can't laugh na ho asem enti uti na o car no tinted glass na etum na obi gina montia ohun car ni mu a etiamra ebetimi e de wako court the local court 25 penalty unit to 50 penalty unit or 30 days imprisonment or both enti etipo etimi amonfa eno so enka ho ena o glass na nimu de no eno de en se ne tinted cra en 10 no de obetua eba enim de na ahwem de driving de zero tinted yempe se obe tinted cra ena fi enim de no se to da bi a taxi driver sense amoye brighton the bones or the enyamanyama sense car na nimu bi o ha football bi o boot bi o ha to bibi toy bi me pacho enyama ade bia o drive a bit me a distract you a bit me a block you view no yem pepe o di beti glass na nim e do ha tissue paper no sa box no bon say see front dashboard no corner ho baby ni nyina no emboa emma e fan so jojo no enko na nim iti a figures no na no ntene ne e kan kwa na e kosro within the first 3 months no figure na shoot thing last year and last 2 years nti o si na e boy ho modern e koswa e bon kaye nti na no pay kakra me kan pa glass ne ho no the yenye tinted glass o abontin a yen wa abontin yen hu kan ni mu ena yenye tinted glass e wo main windshield na nim ena se o de nyema atensen o kan ni bebre e betinye distract wa ni nyina etiamra nti na no pay kakra me de ma etiefo eno no just and then the yen focus no was on tinted glass. Yes. Okay. Yes. Okay. Yeah, that's be na makate ye wo emra na wo glass no e wo LI 2180 no regulation nim no e wo regulation 66 67 68 e doso enti na mabobo so sa no okay go me ka se me kan ya meje mrani na okay me pemu no me yi mu na me mateche makoma very good yeah that's be enti ma yenya wo na koto wa adwuma so
All right, so Frank J Money, a road safety campaigner, a kwanso jojo, wabwa miebo ho deru, sene beya kwanso jojo nsemono ebe to me aye kama pa. Na ene as part of that chintino, tifia asemo a yehwe anasa asemo eda pono so a yehwe, ye mebunu a ene ye disika nibre, ye de abrabomu anibre, yemfa ekwan a wase yefa so wase me peme ho anya na oye nneoma ense emfata woda chinti ha adwen Enti asamono edika hwan na beka wasayen yankasa ena yeka eninti ene yensoso sane be ya Ghana betimi afa ne ntoma papa afura no oman no akonanim enti unim say this month ye yidi asi ho no mo a yes we are celebrating Ghana a heritage month there meaning and someone a beboama Ghana nchechiri ya akonanim eno pe ena wose yedi ho enkomo and inti na yetifi asemo ye de to bosumi nyina emu bosumi match na tifi semo ye de to so unim say wo taitie match morning show here bosumi bia ye pe team Ede masa abosome no ne edi ho nkomo ene nti mo amotie dwumadie from the very day aye hyase bepem ene no ubehunu se ye share January ase no ye de atifia sembi di ba ya see beginning the year right so as part of beginning the year right series ye frem panimfo bi mom betu yemfo se ne be ya afie no aya hyase no ye de niam bi besi ani so ne atumi aye na akonanim mentena se nyega wano emfo wani nkoto politician bi so si wono na emeboa wo wabra wankasa ompese obe bibia ma ho so ati ase and you have to begin the year right was sa wodi niam bi si wani so a afeni nkwa awieye no ubetumi aka se me sha afena se no ahenka na fam wo mo ne me na sha ase a wo mo frem panimfo mo de niam bi betu dwa saa niam no na me nsu sua ye ne me de bobra and ugusu ekọ no na wabu nkompo akọhwe wachi se ade no ama sha ase no migusu a meye ebeboa me ana na himfa ne ma yakwa kuduru enfumso be ne wo ho ede na anko yie de na meye be yie so odi hye wutirimu saa ebeboa wo ama afeni nkwa wiye no you have something to write home about and into ye hyase January no ye di beginning the year right ede bremo yesura February mu so no eno so ye di bifoforo ede ebremo ma me nkodi nkomo wi mra na afei memra metoa so emfa ema ye konia ni yewura kwabena obin dako papa yin so ye sha afiase ye ne na di nkomo am otutututu omanfofo omo aso ye mre de omo de bobra na ye ogidie se emfaso papa ebeba oye entrepreneur wabin African entrepreneur na debia mebisa se region ben mi nyanhunu region no nti ebia na region wo ho no mo yewura obin dako beka e de akyere yen yewura wote yen kan ye mo akwa bade ba henkan so yes sir mbata pomo ko de boko nyawado na wadaroma na weekends nso ekosen nyawado ekoyi edewradiase esikafo de mu de bia eyema mo ya na yesi ehiafo na omobọ mpa yesi wiase nsai na ahia ni ho de se bebere no ayo omo adwere so omo pese omo di hia okay. What are my name? Passive
income. You can say passive income one. Dear bad Oh, okay. Minya. Pato ite o. Passive income chese ade a on sheda wonyina mu I say juma sika wonyina mu tambia but sika ne ba. On say sika bi o ho a wankọ a ema. So ebia me ye juma, se man kwa juma na ye ntua meka. But ebia me sika bi da ba bia timide mfa so kakra ba. Omo kambo fo no be ka say no ye passive income. Ade I say. Oh, okay. Wo mmere bebre but the bibi kakra. April. Oh, okay. Enti eno no wadaroma emfaso be na wo so. Sika de sika fo no. Omo kwa bibra sika eba wo munsem. Eni ti no mo sika sebe edoso no. Sisi amba se bosumi bia mene me fie bia ye su bia 200 Ghana cedis. Ye bibia o, ye bia no ye de hwe ho. Se 200 na ma bia no ma be ye de. Enti se time bia na e bia 150 ne beba no. Timi se na pressure be fie. But se eba e bia bosumi bi 500 cedis ne be mu a na se 1000 ne be mu because you use 200 Ghana no. But se time bia no ne ye wo SS. Enti omo passive income e do so no. Esme bia omo yisu no bosumi bia no. Omo ho to mo. Bibisia utimi enya sika de solve problems easily. Oh, okay. Edi wo mse wedi ka kire se onhya da nya ho adwuma na won sa aka de ye wo bi ho no mo a onhya da nya ho adwuma because wo mse onhya da nya ho adwuma de nanso so ebia enfa ne se mahia yewura kwabena obin daako na oso oboba me ma usika che ampanso ma misika che na na wadash me man shada anya ho adwuma wa hu so no dey sraha we ade na obi di achew passive income no be ma gi mun sem siti agane se ayade a utimi hwe ni mu eba ebi aboso me bia na ochi bia da bia fidia no sika no eba onkosere Nigel say no ade a utimi di wani to so I think say okay bia aboso me bia sika we am de ko sha no menya 100 free so menya 200 free so menya 50 cedis free so and no timi de a planet again say no mo no qualify say a passive income more but that go be share me na bia mama usika no nya da bia na go be share me me doje and the bada even though one mre on sa kano but on share them only structure only control sir and on dey nyamema enti so me friend passive income me share the nimbatic we no the minimum is o plan bia one kasa plan a bia wo bia 1000 bi now there ama akola bi se fire mobile money mami but me ye adwuma wa ha even though you want adwuma na share da nya bia wo se ko tra ho ansa na sika na dey aba bia o dia share be na nkaka dey efisuba eno no betima plan se bia wo ye ne no ma ya bosmi bia na menya 100 cedis wo so and this one say normal no be 5 for that is passive income no be 5 sources so we go so bia odinika bi mo de koto everything government bills treasury bill yeah so we go so this kind of question ninye bi adwumam so temi ma usika we timfa so na baba no mama mi kakra obi kura so timi de kwhye afuom bia wo diskonya sika wo ya brand here no bo modia disika no hye afuom zeze no hye da nko bebre bi ko anko fo na ye but onyini ye no sika no ye dey ba nkaka boso afi bi otimi so and so bi kura otimi sidan or the amount rent one hye da nye no bebre sa but in a way one sorry no pansa ne sa sika na ye dey aba yare bo no kura na sa sika no ebeba ane sometimes we grow when you cry na say can be ba no na me chance any say no pa na ya dia passive income me tsara me oh okay just say eno no untumi en classify salary say no so ye bia because salary there ubetimi agya adwuma na yebetimi apamo
there be say me wan kwa ma nti na sebe yene nkofo o musika sem emre kakra no o mu a sika no wankwa ema mfa ho dodo a o mutua woka so wankwa ema usika sem tambia no bo se pressure so to bo se nipa dodo na we doctor we engineer we teacher we police officer we tambia wankwa ema na no nko ani income wonya ya na pressure ewo so kakra. Yeah. Oh, okay. And I don't know if I people to me salary, and your salary no 2 months, even though I know here no, but you know, I don't mean so because they will get out there. War lifestyle, they call 5,000. Who says how much school you know? Who should be better no? If you guys only this year, just carry a 2 months. Don't know carry a 2 months ago. Omo lifestyle necessary, but omo to me and Jessica and Casa say my jaya. They demanded it. Because 20 minutes is canny. Or more, or money to Castle was it Yakuna Katuamukrana. Or the Sassy Canon start to be an sober. Okay. Yara, ma yanasi na yamfa na dia fancy as watch passive income mu e dia mayen. Enti na che say yensa ka passive income no so a e was ye bi. Ubenya sikari ya tambi ya no de ba no so sisi na so de foforoba ayese wodia abro Brazil wodia abro bakope so forma se na obenya wodia abro de bre so chef forma benya de the more wode usika no e hye bia de sika ba no the more na usika sem no start sesa unya passive income na wasie bi da chinti in now critique and then way 1 way 2 way 3 utiminya 10 utiminya 20 o mo krono no aye be able to ska about sir okay ya beda senior de wasi ha na nyankopon ya dom ya toa so dachi bia eni achirichiri yes sir yewura kwabena obin dako eye African entrepreneur wabene ye ka omo mie bi enuma mankrofo nya binya openi wa bene papa ena yene ne kwatwetwe enkomo no na sada me sha CMD kan ka kire wo no ene president of the republic Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne birthday wenya 77 na ohwe at 77 papa no nyame ahira no ho fe nyame ahira ne papa enti ya we hye no happy birthday now ohwe dia ne yere churo ya enika o say happy birthday Mr. President, my mind day for you. Happy birthday Mr. President, my mind day for you. Mama wari ya kono kra dodo. Mama wari ya kono dodo. Okay, so still talking about birthday. No. Another person be celebrated on only birthday enra. Ono di odini die enra. Okay, same die ne maka. Sanso so ena hwabium enra hwabium de di ne birthday. Okay, mama check me hu a na media toa so ama wo. Okay. Phone yi. Before ni zuba nyina te say party bi a wo Ghana. O kan ma semu ana o madwa. Kan ma semu ana o madwa. Sa na before no so ni suba tie. O kan asemu ana no so adwa. Ani o kire wo mensem ha. Obetimi wa dwen kire dia ba wo dwumadie no so 0594841044 0594841044 eno any number ahobrasie mu a obetimi de wa dwen kire afa so abefie ha no mo se wa dwen kire ni beduru ha ye be kenkan ne kama the amount. So as I was saying, you know, talking of birthday, belated birthday, encore enfamount Samuel ni mensa unances. Belated birthday going out to you. Yesterday was your birthday, so I wish you a belated birthday today. And it is my prayer, say, Nyankopo bemo akoma so ade nyina ebebem. May you live to be 93.3 and beyond. Unances techi anomentu ena wo mema wo good morning. Mejidi se nyame adom wo honso eye pa yada ase.
Scanty would the maka. Why? Maka. What's answer the aba maka? So all right. Yeah, we say other ones and also ebe trickle in waha. Yen saka the aka no so a ye be kenkan ni nyina e de amamo. Why no no so di ni birthday? Fabrai 0594841044 0594841044 Udu birthday na just also a big man pa because big man president of the land Nana Addo Dankwa Akufo-Addo odi ni birthday ene it is also udu birthday na just a big man pa anyways mame ensign entwaswe na before ye kwakodi sa nkomo no na yegusu a ye hwe enyoma bi January ye share afenase with beginning the year right and February sadi bi muso kano and also so you share believing in yourself as an African won so so e wasa woji wo hudi say e wo mu so yo bibini de nanso ubetumi ayama na yeye and also so yesua ye buku ya tete na sadi me bonyo so kra wo believing in yourself as an African yesua say one kasa nso betumi aye ama na yeye so what you say ena bosumi match aye wo mu Ghana man tinti no ya sign edi bibifo fraud ya ba say helping Ghana to develop no you must recognize your role as a responsible citizen. What would you mean? You have an obligation to undertake to help develop this country, no? You have something to do. Don't just sit down. Na wakati them say Akufo-Addo ne de Ghana action in Santi de Opebia wonye. Please and please again. You have a role to play as a responsible citizen. You have a role to play as a responsible citizen. Yankwa Omane so ne Philip Kojo Amoa. Ono de ne Kujo. Ana Kojo. Okay. Philip Kojo Amoa. Enko twetwe enkomo. Philippo em say eya no try Vodafone na hwe. MTN for no mu bodwe gu nipa so wo bro no yin so. Wo mu ye dwe sam gu ye so anu try Vodafone nso a. Philip Kojo Amoa nkomo aye ne kwa twetwe no. Eye appointment bi aba monten so. Sa appointment no eye Abeku Agri Santana. Odini Juma de ma despite media OKFM to be precise. Yaman appointment as COVID-19 Trust Fund Ambassador. Eno na MPP Melbourne bi kire se hwe. Ye no ane se na amene. Omubu afupa. Nti omo esro mampani so ono so mfana no entum ebi. Na Philip Kojo Amoa eka Melbourne eho. Kojo? Minia. Apo mako de. Board that woman timizim we pa na onso e. Nyame ehumi mo ba no payi. Yo. Ana eba ne se na mabufuo pompa payi. Abeku Santana so e Ghana ni o ana. Madam Asina, first of all, Madam Jack, in the National Youth Organizer, the incoming grassroots meeting now in your beer panel. Number sounds always say, it says that Akufo-Addo, happy birthday. And a year and the 77th birthday. We have a chair party executives in very good question. Say, Abeku Santana, and the Yakan answer my grassroots for a say. Then Tia say, a better on my penny, Ebo, this Onomeye ambassador to Ghana Trust Fund, COVID-19 Trust Fund, yen tia sele nyina ko say. Abeku Santana no aye obia onka oye anti Akufo-Addo. Onka Akufo-Addo ho asempa da even to beka 2016. Abeku Santana ejina ni show so ekatire MPP for na da Akufo-Addo say Akufo-Addo ono kasa oye campaign eja ma obi a oye campaign ma obi a oye obabunu ebi se John Mahama ema Abeku Santana ye na adu se o contest o Infantim constituency and bibia wa bontia Infantiman very good Infantiman constituency the bibia e wa bontia se oye NDC ni mapa na no come as so no ya witness instances whereby this ended election year you call election 2020. Martin Amidu, you are appointed as a special prosecutor. You ever called the later part of the year. And Martin Amidu, at so bad, let the tendency by every prayer say,
wa resign and when mun some kwade esewoni enso ka kire wa say youth here even say grassroots movement from Nakojakwa ya boy it took the youth, the communicators, and a party activists moving from one station baku, a different person, say party bit me day. I will tell you seat. Who is somebody like Ejako, Prince David, or say Sakodiamo, Lumba Mone, you can say Samini Mo, and no show to me station near FM. We have presenters, we have prominent people. The omutimi ayese adwuma the banisa and a party say omunyina no ye power munyina mo akofa Abeku Santana. What is so special about Abeku Santana entia ye neglect grassroots no akofa another party full soldiers ye akofa obi and I say youth no ye entia enti ye pampanyi cho say we kwa de ekwase maka ensemenwe ye on reconsider na because yen traffic Emma they be uncomfortable for person no any emetutu form it like say ye nyabre na ye chose people we edeba no. Okay, Inti Kojo, do you think, sir, looking at the pedigree of Mpenimfu Awomo COVID-19 National Trust Fund body so no omo anwene ne yawo kan nyina omo anwe tu ni nyina nhwe enhunu said there be so the perceived and I said the so-called or NDC Nino sample that we are talking about Ghana and Abeku Santana qualifies to be that ambassador. Obebwamia mobilize Sikadiama COVID-19 National Trust Fund. No, don't you think no they thought about Niawaye nyina? William Medase. Okay, say Abeku Santana is a Ghanaian and he qualifies to be the person who but the people are Andrew Ghanaians. Well, me no ka say unya Ghana ni. Nipa na okoye campaign na oje campaign platform so e de ye campaign de ma party ni ba power no. Already onya Ghana ni. So no say Ghana for the we have qualified people and ka we do no if it is devoid from politics e can never put something is to continue hold this position no. Because party member NDC God-bearing member. Then we can see what I say. If that police, you know, and that party that Ghana, Abeku Santana doesn't qualify. So, no, they say, Penifono, member. If you have grassroots, you say, you have bread party, because if you do a campaign, grassroots, you know, party full soldiers, any party activists, communicators, and you be two and a more campaign, any party, you know, it is say, I don't know, let's say, yes, we enjoy, say, and Penifono, too many better. Omo koye adwuma because me who say NDC for aba power aba appointed MPP ni say police esa na kamia say ye mpedifo no ye bare say be ye campaign na say the more esa so mba betwa omni aba be no mbe he na omo de koma NDC for the na NDC for the youth no esa say the grassroots no omo nyi say e dey tin ye campaign na ye the NDC for ana mo contract no wan it yes say na be dey omo pani say ekwase maka menwe ye eno so nche say ye ni enyansa say empanifo no mo appointment no ye ka nyina koye ne say the kasa the tentin tete nyina ne say so also appoint Abeku Santana ye party ye wonkofo a omuso MPP party ni ma omuso sa degree no some omuso they can occupy the same position it no empanifo no samra biem no make be fan say you to say ekwase maka menwe ye na ye Abeku mu ene even say eja ko mu ne samini mu ne sa ko de mu amoyeye nyumlumba mu nu nya no they qualify to hold that position. Na we kura no obi beka say ase mo premo hododo yenim se nhyehyɛ mu no se obi appoint wa e wo sound so de wo acceptance letter based on appointment na ye de ama wo no monya ne ntie sa Abeku Santana wo no so atro acceptance letter se appointment na ye de ama no wagye ho adwuma obeye monya ntie bi sa me ni abema me da se ni nyina na say yen twen ema wonfa appointment letter no emfa nko ema won insist whether ube insist another won insist ye de ne say appointment nan kasa na appointment committee no ye no grassroots ye say yen tiase it nya de ye be chema Abeku Santana akwa accept another or accept say or acceptance bia yen fama o party activist grassroots member obi full soldier obi a wa bra o party ni wa party for ni nim say wa bre
ono so o medi sa anoje no bi in case say party ni prefer grassroots for yensu ye ni di say ya adwuma dia onfama obi a ono so oya grassroots member another party full soldier ya ha onu nyana no. All right, enti sisi ya na mo nsem a mo kan ya adesrede a mo de to mampani Akufo-Addo anim no ekoba se dia mo kan nyina wanti a ede na mbeye. Oh, say you can stay your standard. Say Yankasa party. Say Yakasa, let's omantia. There's going to be a massive demonstration against Yankasa party. And after the youth will take our party on to court. Say against the youth in the Yajumano. If we do election now you be youth know. Now a do out of the come opposition party yeah and the because yes, job no job put am na fie no also fata say ono so edey edibo mu bie etie dia ha nyina no. Anyways, we wish you well. Say ni amohwehwe no monsanka. Why? So me chia wa tie fo nyina. Obi na simi misa final question we median ka menu awie die but o say na ye pese ye build Ghana beyond 8 na ekoba se ewom se MPP aban na wo aban mu die nanso obi wonim die ewo NDC mu ne ebekofa na ba beboa ma oman no ya build beyond 8 asenka ye. Very good. We thought it twice. Seriously. Emma Yakofa obi to say Martin Amidu Emma na be serve as special prosecutor. We all here in Ghana. Near Ghana obi with the say the inconsistency Martin Amidu at the MPP party name. It is if we say you think that you are building Ghana beyond 8. Like Yakofa obi to say Martin Amidu is some special aid. Let's say special prosecutor. Let's say Yakoda sorry ya. The stand here take here. Let's say a party ni forma. Yes, I say trust Emma and Penifone some ways I mistake ni bi. Another party no. You the party no anyone grassroots social grassroots no anyone edit to form. You will be paying 2008. You will be. If it's actually 2016, yeah, yes, as well will be. It just as on now, Emma and Penifone some great mistake. A Krasimaka as an way. Aha, and you get say, and now Beku Santana, and now be our position going to him yet. Party full soldiers, no, the Brenzuma, they qualify. I'm also no, if you call common class saying, send you a Beku Santana, no, or Mokanazam, no, it's German also qualify, say, police, you know, almost say, it's a minimum. Yeah, you know, I don't know. Yeah, that's it, Kojo. Philip Kojo Amoa, a member grassroots for what is it? Nkwebiakwa. Hey, more agenda. Okay. Anyways, thanks for speaking with us this morning. Yani aso papa. Wajen chirobe to media bank for to be at the egum, and then so the first gentleman of the land, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, President of the Republic, Commander-in-Chief of the Ghana Armed Forces. Obetimi awe no birthday. Intifa birthday message nifa bra. Don't wait for the person to die before you pretend to show love. And the other background yankin whilst the person is alive, whatever you think you can do to put smile on the face of the person, or try to do it. And Intifa will message in the bra via yen SMS and I say WhatsApp line 0594 841 044 0594 841 044. That is the number. Yabesana kwa homane so champion producer or kamugumsa yene herbalist Usmanu Al-Hassan ekotwetwe enkomo mobeka ya dedicated this whole month say a heritage month, Ghana month. Radio station bia wapue mantemo onye bida ayenkan FM pe enti ye din komo de fa o my Ghana ho yene herbalist Usmanu Al-Hassan ekotwetwe enkomo de afa abibiduro a ene yayi nakwa malam. Salamu alaikum. So we are trying to raise him back on the line. Na yatwa yankomo bono eso. Na nyameka ni nyina ne se. Sa omeka ya kanetete no na empanimfo ye nananom omonam abibiduro kwan so e de san nyarwa huduo bebre.
ene yakwa kofa emrofo aduro diaba yesi efre ba ko bi homeopathy ene ne keka ho ama ene ye brepa herbalist Osmanu Alhassan Hassan Aba Homane Subium. Madam salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya de uradi ase baby ameti duru ano no. Okay, wada roma pomo ko de. Anyame adom no mpaibo. Ya de uradi ase, ya de uradi ase. Ano pa de to nsa frɛ wa na bibi kwan ai ye fa so de san yade ai ne ye semrofo idi aba. Eni nti yayi na kwa no. Eno na ye pesa woni edi mu enkomo kakra. Sa suban ya ya fa yi ebebo aye ni. Yo minia me da wase bebre se mama me akonya ano pay se me kasanfa edibidro traditional medicine. Ye de atetie free ye nkwala so ebedu sabri ye ka ho asemu. Eye edibiman mu no ade a na tetene ye de sa ye ho yare eye enhaban. Ewo ye heye na ye de sa ye ho yare. Because me hu pa sisi a me fie so a me we na me be ko school anopa me nana ade a na o kire me ane se dudo a esi ho no manum bi ana se me num bi manum bi ansa na metu anamo e de akọ school na enne no yakofa enuro bi a eye abrofo enuro e de abe replace yen ye bi bidro no ami ye bidro no ato enchen a yemfa endi djuma nanso ade a me pese enne no yehu efa ye mi bidro no mi ye wo me wo Ghana ha me ni wo Ghana ha me di banche me di awonyo na se me tu kwan efri Ghana ha na me kofa eduane foforo de ka na eduane ho a menya nsunsanso ama me ni pedua no eno na enne ye ya enne enipa bebre omo mfie so a ewo se omo du no enne ye ndu sanfi no ade ba ko ni se me free hampo akoba bi te se Kumase na me kodu Kumase nso a me nom wa ha no me kwosesa nsuo na me yem ba de ebe hwie kakra sa wo tie masi ya but enne no ye di no bi free baby aba be hye ye nuro na nan se Chinese phone nuro UK nuro ene ade a me ne wo hye ya se class ya wo ye wo oman mu no ya mfa se nuro na anhyafe ye de hye ase eye awonyo tetene na de minimu ne se obi ewo mojamroso a ye friend pressure na ade a ye de sa ehun yarwa bi ni enkwala board ye ko fa enkwala board ye aba ya hata amanawo na se ewu a ya chine se de ye chin katie no ya pe akakeduo kakra ede aka ho ya de akakeduo ne ka ho a ya pe hwentia kakra de ede egu so na ya de aye team ye numa ko ti se mojamroso ne ti se den kura na mojamroso ne be ebe free ho nanso enne ye se manage mojamroso e wo hospital enne say ye ti ho be si enne make at your since 1970s edeba this time no pressure ku nkofo nipa egu hospital and am say ye ja ebibeduro no ye wo na ade a ye fa ye nkwala board ye na de besawa be si se wo benyi edu mfie bi so na say ye ja ebibeduro na to ne ye fa abrofuduro na ede ba de na ebe ya maye emi eyi bia ebetimi aye ede aboa ye ewo edibiman mu ha ade a ewo se ye tweben ne se ewo se ye ben ye nro a eye edibidru aye nhaban a ya fa no free ye mofra si bedu sabri no enti se ye tufo a yare a eku nipa bebre ewo ye bibiman mu ha ye Ghana ahadmo eye pressure ena diabetes eye esitire yare se o esitire yare a ifutuo a me de be ma oni se o sorry anopa awonyo kakra bitter leaf awonyo kakra na pe ageva ahaban na posa efra na so ne nsuo no anopa bia wo de no na jai abofuduro no nom me kahye onyankopon de anyonyam se be na wo twemiensa wo be ko hospital ye be check o sugar no
na sugar no da the level at say the unya bimpo da the pressure so na wo so a o de o sori anopa take warm water fanso kakra siga so na emunya dide na bi kan no se wonu mu ria enkwala bo frɛ abani bi nete na pe hwentia ni akakedo feguso fire tea anopa enumre me kase onyankopɔn die ni onyam sɛ bebi a pressure no akɔ du bia no pressure no be de ba de e be free wo so akɔ. Okay, enye sɛ wenu nyina ye abikwan ane ye fa so san ye ho yade nanso ene ye yi afi hɔ akɔfa emrofo de e de aba utusu sɛ ye kɔ ye animu yi ɛde ne ye bɛboa yɛn ye bɛboa sɛ ye bɛsan ye chi akɔfa de ye nananom kyerɛ yɛn no a ne ye de sa yɛn yarwa wa ha no ne ye gyae adefo kwan na asisi a ye nam so no sɛ ye gyaa sa eno ne ye san akɔfa de na ye we bibre mu ana ebeboa ye bebre ama ye timi enyi ti se de ne ye nananom enyi ne ye hu poster e 200 years but me catch us a time I would be enfie be du na utimi hu poster ye 110 115 ne ade better ne ye hu poster akosoro kra na 63 57 ena ne ye hu se ye kofa bibre mu de na me catch onyankopon de no nyam se onyankopon be dane bibia de ade e de amaye. Okay, nje say you adwuma ye say yanso na homeopathy aye dey yi ma ta chia be e bi dro no na ye be koso akyerɛkyerɛ bɔ hu de wura ye nya akonya bi a ye be bɔ hu de wura ma enipa atan ye chi asa akɔ e bi memu asa akɔ fa e bi dro no e de aye adwuma maya na ase malam anope obre no adaje mesome da sibebre ya da sibebre Malam Osmanu Alhassan eye herbalist ye ba no se yemfa yankase nya bibiduro emfa nsan ye ho yade a wa bene pa ya da nasia no pai se okan ye ho na wa kyerɛkyerɛ ye nioma malam de ye gya no a enka aduru a wo besan a kyerɛ no enye aduru ketwa ya da si bebre na before ye be kwakodi sa enkomo we no na migusua me kyerɛkyerɛ wɔ nneɛma ahodoɔ bi a ye hyɛ afiase ye di ho nkɔma ba bɛpem ene ye hyɛ afiase so obɛka no kora enoma bebre no a ɛna ye ka ho asɛm beginning the year right eno otiye eno achi nso osan ete sɛ ye can believing in yourself as an African ɛna month we ya ye wo mu no month no so ya to ne din sɛ yato month ni din say helping Ghana to develop, you must recognize your role as a responsible citizen. And inti yegusu aye kaka ye ho say moma ye recognize your role as a responsible citizen. Se bibi koso wo mpotemo ho na se wa wo de wani ahunu wahu sampade e koso yi enya me pacho no abi wa no akasa de afa ho nyame ya adom awuku ada e na ye de afi team no ebe kwa wiye nti wukuada de ebe ye de e wo fi ha papa na ene de no as part of woda chinti no eye ye mmabunu no moma ye ntu ye ho fo mmabunu no eya mo nka nkire mmabunu ni se abrabo wo hoyi entu mirika nko ba bia atiaje abrabo no enko ba bia na se wanhwe ni yie na se okopepere wo ho a daachi wo bedi udok no kwa afebo so do nsase wanum na wo ka eja wadwo ye mpese no beto eni ntina de bia ye 24 se radio stations na aba ne doso TV stations na aba ne doso na so radio de ye ntie radio se mepese metie nwom nko anti metie nwom mepese metie program anti metie program da bi e wo se program ana se nwom no a wutie no unya so mfaso radio juma edia no radio eye niema miensa to educate, to entertain and to inform. And it is a wutie radio bi anase wo hwe TV bi na TV no educate you, entertain you, inform you about anything me pato jatie o timi so TV now they ato
yɛse obi yɛ malam yɛse obi yɛ ɔkɔmfoɔ no abɛtena TV ni so kinkre kekekeke emfaso bɛn pa na de bɛbrɛ wo ana de bia wo TV na to hɔ emfaso bɛn na wo benya firi hɔ radio no a wotie no a malamfoɔ na age radio no so afa akɔmfoɔ na age so afa atrofoɔ akɔmhyɛfoɔ atrofoɔ abaga na yi ebie na age radio no afa de bia wo fidie ne da hɔ no emfaso bɛn pa na wo benya de afiri so tie radio a wo benya emfaso afiri so na sa radio no eno ni radio bɛn ahenkan 93.3 FM ɛni ntini yɛde abrempɔn anamuntuo ɛde brɛw abrempɔn anamuntuo na yɛnsan tie artist of the year according to 3 music awards artist of the year yɛntie ne nwom no na yɛnkɔ this music breeder. We will be back na fe yɛntoa so ka na channel so say dwumadie no ɛyɛ maache live on Ahinkan 93.3 FM. We are also streaming live on Facebook, alternatively on YouTube as well. Ahinkan 93.3 FM. Waframi obuoba ofori amanfo mene adwempa hene Kofi Mensa odi Ahinkan Kwame Yeboa ena Kwame Asante Zigibi ka ho ene edi dwumadie yi ede ebremo kwaso atie yen me ba sisi a all day I no go play with your love. Oh darling, you give me joy. Nobody did like you, my love. I go kill you with enjoyment. Ghana, this year, what about for it? I'm for I go kill you with enjoyment. Murder, it's a murder. If you touch my baby, then it's a murder. Yeah, murder, I will murder. If you touch my baby, then it's a murder. Oh, open up yo, wakoma suayo, and open me po me the day. They open up yo, we never spend back yo. I ain't got all day I no go. I ain't got oh darling, you give me joy. Nobody did like you, my lover. You give me joy. I go kill you with enjoyment. Ghana, I this year. What about for it? I'm oh Lord mercy. I ain't got I want to see you shaky for that. Yeah. Sing for you like Dorebi. Give you loving Bokobi. I ain't got baby. They open Amego. Wakuma Suadio. I don't want me for me the empty all day. They open Amego. When they spend back yo. Yeah. All day I know go you give me joy. Nobody did like you, my love. You give me joy. I go kill you with enjoyment. I go kill you with enjoyment. Murder, it's a murder. If you touch my baby, then it's a murder. Oh, murder, oh murder. If you touch my baby, then it's a murder. Oh, now when I'm a Makuma Suradio, and
Okay, so according to 3 Music Awards, Kiddy has been crowned as the Artist of the Year. Oh, Charlie, congratulations. As you feel ye, so no so free mikromu. Ai, Kiddy o free mikromu ye kwani. And into ya de fro be pono. Na bra hu se mo say afi kwa be point to me mfro. Yeah, to me fro kwa be po. To me fro kwa be po. Producer pesa anyu mama. Tin 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 tin. Me na yo so on pe ma me ameto ha odo didamie didame me na yo I want to see you shaky for that. Okay, so some 24 minutes after 9 live on Ahinkana the 3.3 FM Jumedi Augusto Awutie no eye match ma yemfa eye adwatondie ba community fam na fei ye wia ene ahinkan ehia asem ewo ho ahinkan ehia asem ewo ho so we aware good me da se so we aware ene ahinkan ehia asem wo ho ntino ye de beba ma memfa K Asenso Limited enkomo emfa entwa so emaun K Asenso se men kan chew say a swinging wheel office chairs enkonwa wutimu a obedanda ho kakra wuti akonwa ni mu a e wo se akonwa de wutimu a e wo se wo ye latte na wutina akonwa no so sa se wutina akonwa mu latte sa no a e ba sa obon se wachi bramo no e na obroni fe no spinal cord always bia no now you complain of pains say was spinal cord no as a develop some sharp pains bi obu ono mo a obon say otenetene ni mu ana or problem bebre e ba sa obi nso so senia wotena ase no o spine no etimi obey sa sitting position no and it one way ya that wona mo na wakwa mu onso na wo wayi akolomi a wona wo wa no ekoba sa na akwakofa wa how bebre no a Edi Abreu edinti se won pene sa de a ene me kanfo K Asenso nkonwa papa na de ama swinging wheel office chairs, quality wooden chairs, authentic bookshelves and so K Asenso Limited ena won sa ebe kan we no mu nyina ewo Circle Adabraka of Iran Clinic ena be hunu K Asenso sanso ena Kaneshi Flamingo Road e hon so be hunu K Asenso e wo ho enomo na ne tetefon e 0302 257209 0302 257209 ena 0302 919 739 0302 919 739 K Asenso company and I say K Asenso Limited or say home of quality office chairs and book shelves K Asenso and Obinyano onzaka ahu okay any ebe furu kwa bipa you stay yam furu kwa bipa there be yebe furu kwa bipa enti afuwe di anwe ya na kwa obeponi antumi amforo ebe se mfinhia mienu ni o se afini ohu last year amfon this year nso menyi ni se befon mi ankasa me hempon awo kwawu man hene da se bre ku amoa Japan o de abetu jo chese hwe e de be ni Easter kwawu o ya se e de ba de afi obi antani kuromu ni obi ani woni kuromu Nyanko boy adomo a Easter ne shase da bempo a ya woda ana se bosumi be wuku ada na ya woda fiada e jina mu wurade e ga de nim sanke ye kan kwawu a nanka e Easter nanso afi amfon Abrim Pona Montu ejumedi esronko ede bram wa Ahinkana FM
dwumadie wei ɛyɛ dwumadie ba bɛboa wo ebetufo be show nkran na empani sɛ ne wayɛ bida ɛna ukɔyɛ ade a wosan to nsa frɛ no ate ase yɛsɛ wayɛ bida yɛ frɛ wo ayɛ boafo na wokɔ ahayo na nkraman no yɛ wayɛ bida wɔ hɔ yɛ wɔde ɔno so woka kyerɛ no na wɔhwɛ w'anim hu na wokɔ akɔfa kraman de na kɔ ahayo a osi nyambe kyerɛ deɛ ba deɛ saa da bi be yie nwom no papa no oboy nkra say won ta mo biem wagyae da bi be yie da bi wagyae nti abrempɔn anamuntuo dwumadi ba henkan 93.3 the best in the east ya bene me say ya den ya bene papa na bene na ya bene na Nyankopɔn na bene yen ɛni nti na obi ne yɛ di sie ne yenye yie no so what you say uni yɛ di sie ne yenye yie because ye bambɔ ne frɛ urade hɔ so what you say ɛne nkrɔfo bi nti ase a ɔmo ayɛ ɔmo atɔ nsuo mu no o de me kan ya na ɔmo didi agro be tɔ nsuo mu I'm telling you abrempɔ na mo nti oba Nyankopɔn yɛ adom a echinechi ya yira April emu yenye wura April mu a eye Easter bosome no yenye wura mu pe abrempon na muntu eba efia da biara 7 to 8 na te say radio so atemudin empotem ha na ba bia atemudin radio TV oni nyina tonsuom a omu nyina etie ahenkan adentia abrempon anamuntu no eye futuo say yen no ye morning show so okra no sa abria me no ka say de achim to nkrofo no hwe NDC ni MPP de abo ani wo ho o de awudi opa try na hwe o de fato no hwe me boa omo de abo ani wo ma na do efa mahama fa sa kasa tenten so ntoponko no an ya tena mu from 1992 abapem sa abri ahenkan ye se yen bi ye besesa radio ani ampa ye ba ye ya sesa nani anopa yi ankrofo akire awe so NDC ni MPP no wo ahwe program e de ma wo se wo so wo befa wo de bebo bra wo de betu ho fo a wa yete ha na watam ye bo de abren se mubu nie mo ya de ye tu fo ye se wo nkran ye kekere wo were e ye happen na wo benya no eni ti abrempon na muntuo eno so dwuma e bedie no eno de ye be frem panimfo no medi kan bo bra no ti se MP no akofa ne de na ba DCEB wakofa de naba CEOB wakofa de naba na ono no de na brabo ayem afutuo de amayen ya yetie no sanse ye say bomochichie firi nsu ase beka kire wo say odenchemu ewu ayenyi na chine so what ya say obi a ono no aye bida no wo ba no wo kamu nsem a wonim se de wo ka no ye kofa saafo ne de o maba no nso kopem no nwotwe enkomo aye bidia no ye mebɔ dwaman komo ena oya ode nsa ne nam ne kon ho ode nsa ne nam ne daabi enye san komo no but nkomo a ede mfaso papa ede bebra wa brabo eye odi ahinkan Kwame Yeboah the international killer abubonia ono na ebetena ase abozege man nankasa obetena na konya kasiem na watonsa de afrem panyimfo na wabisebisa wo abrabo mu nsem na ye futuo ede ama yene a ye pese daachi ye be ya abrempon no na yenso so yatumi afasa kwantempon no so ni ababa beye abrempon eno ne ato ne din se abrempon anamontuo eni nti se wo ye obaburu no wutie mi a wo ye abrempon eni nti e wo se utie ahenkan 93.3 FM se ubenya hoden de atie age se wo no mayisa because wo yam yo ya na etie radio o yare ya na etie radio eni nti ne ye kanfo kwayisi wo mu nduro papa ni bidi ama wo womo di ayisa opinto herbal tea na sesi ya no ensu amenom ewo me fie eno a ene opinto me to opinto herbal tea no eno na me to ya amenom eye kama pa ahoden wo ho unya good stamina di djuma bi a wudie eye opinto herbal tea eye herba abibiduro ehon komo ne edi yi na nsan drinks bi aba monten so ubon se yese na duro na ye yellow akokɔ srade na ye kokokokokoko eduro yare nko a nanso
nia onom na ebesa oni padua no mu yade eye ayisa opinto herbal tea eni nti se opese wo immune system asrafo na wo oni padua no mu nya hoden a eye ayisa opinto herbal tea jai sa drinks na wo toto nom na obe yade eye yade nko a o ye be kum obema no ye be posa no o hade wapini ho na ne bema obema no atimi asori tiren agba djuma ama ne ho atono eye opinto herbal tea no I was say we immune system no sankra ni padua ni mu na ne nyina timi koyie na san ayi any bacteria bi afi ni padua ni mu a detoxify o system no ama we ahunu say ampa wanum tea a tea we no enye politicians ni tea no a etakokọ ba so ekum no no we ni tea a ede ayaresa ede brew opinto herbal tea ebia na wo moja no entimi insecurity ye cholesterol dose ni padua ni mu o ho kakra bia wo kwan ahoro kra na we ni say horo asa de moko competition no me pa chaw eyisa minta herbal tea ni me kan for the amount o yo bi a diabetes a kire so eyisa herbal tea ebe je kama pa herbal tea no eye good obi say ena me pressure na banana me tea bi me say ene madam yi won so de wanya dwapade o pressure ba wanya asem a wo ka bepe minta herbal tea ni bi bobone kama na eniema nko yie mfama o 250 millimeters wo boiling water no nti de ye twani tia wa akoko pepi water ba ko awo nom no na fasi ja so ehiti 3 to 5 minutes a te bag ni bi fatum bag no bete makoma miensa ene dia tum na wanom na ye kama pa eno no ye opinto ene minta no sa pe na be no na medulak no de awurade medulak no ya free bibi hemorrhage ni ye utiri mu bonse niema bi se hunu se ne kokora minta medulak my friend say medulak herbal tea no ebe ni nyina de fi ho no mo afi your Parkinson disease no omo so ade mu a bonse ne se po che sa yare no etaye asrafo ene asojafo ene emema wo mu hwie wo mu hunsuo gu bebre apeteshi arefo areborofo no reborofo no mo endra no mo se ye Palm Sunday eni ti omo to abenimu dwade ye no omo wini bebre no wo mo ena saa yade ne taye wo mo Parkinson disease no me pa cho pia nyum tu mame wo mo ne yade ne taye wo mo pa Parkinson disease wo se ne se po se che o bepe medulak herbal tea ni bi medulak herbal tea no na entreat migraine obi won mo se ni tifa dwa no ni tifa edwa ne ga medulak ne be ye adwuma e dia ma o e be bo ama wo moja no so asecurity brain tumor obi aye se sufin bi abegina ni tirim e be ni nyina de free ho eno so say na be no ano eno ne ye medulak eni nti eno no de wote bag me ensa no a wo de atum 3 to 5 minutes ya wo heat no o de milk kakra kafra o de honey ewo mum o de ewo atremienu ena o de begum emfa milk mfa nka ho me pa chewo nomne raw bonsa hoden ena o de kro no friend penny 40248 983-327 0248-983-327 0571-583-018 0571-583-018 kwa isi eno akakofa we no nyina de aba mo ye asore mo pe baabi a mo be kanya mense mpa na mo obi atimi ate bi wa hu ya henkan pe ene ye kanfo de ama mo sanse yen ye ba yeah, follow live on a Hinkai 93.3 no. Na ya sign follow live on Facebook and YouTube. Sign so enam mytunein.com and a modern Ghana. And into we are see baby biara nipa da saniti ane de. Mo betumi ate won sem a wo kan bi. Fred 0244878763 0244878763. That is the number to call. Friend penny phone and no mo come on. E bo ne de da fam se tim fofolele Ainka FM
Oh yeah, Papa Swa, yeah, Becca. All right, I need to go to the same pen. I can hear some. Any other Twitch media so Eddie Amau marching live on a Hinkana 93.3 FM. On Boba Ofori Amanfo is my name. The producer, Adrian Payne Kofi Mensah. Executive producer, Odia and Kwame Boa, Kwame Asante Zigibi. Omunina Kahubini Edge Media de Bremo. Baby, I drew Sicilia and can hear some. Ena asemwa ekoso on potemo hono mu a enye no yekofa de ba na mpanimfo a wo mu no ho bom mu no ye biso mo se opanyini ne yatie nie den na wo ya fa ho no no so akyereke ne nsemu e de akyere omanfo a motaitie ahenkan maachi dwumadie anopa bia no mo be kai a ye share story bi ase e wa ha asa story no ye share ase no na was about Amantia asase no na yesi abre wo mo cement bags bi iron rods bi wo so mo di juma mo di ICT center na ase afa asebua kwan na assembly member an wo ho no mo sabre no sa nyema nyina baaye no mene no enya personal interactions mene no yedi nkomo so ye kwa kobo the conversation that ensued between me and assembly man na wote so sabre no ensem no wakyerɛkyerɛm wose cement bag bi anyera ye iron rods bi anyera ye onipa no akodi ni ho no omahunu ni nyina mene na abonkomo extensively ama ono so akyerɛ ne nsɛmu de akyerɛ yɛn ɛne nti yɛbɛkwa kwakokutie na fe yewia ya san ababak was a conversation between myself and the honorable assembly member sisi ado ye former Eugene Isa assemblyman former ewo achim asante achim Amantia anything pacho why ready a yentie yebesa ba ne America ne se ne de ensam ne mu jire mu ni na se asam no new area ba assemblyman no ba ya no committee for okay omu bi sha asem no bra ko ahemfie iti sama omu da asem no kwa police station ke ko he no because ya na say omu say iron rods no yen ko so iron rods na say ento iron rods mre fine ena assemblyman say see la jana ngata kura no omu nyanko iti ya de kura mpo say boy na ya de iron rods ma no ono na pasta ke etua iron rods nka ebi anje say mode fem obi I'm fam obi ono still bender okay so that ono still bender ne be man share nsa it is what the fem movie and I don't film for one call on one some dia nso bia you go say ayina sa the last minute you know ade ni na say na me le be dai na e say ma photo ma ya no say bia etina aka mpan say then got the iron rods no ground for me can be like a big club but be 10 30 meters no 30 way no 30 feet to be two big ana that no say chere ibi minim be bia no order cro so ho na dey ana me say kan say dia only dey you know two no ma we fan so na dey no so da ko ba say e man ye be ga so mu hia na ma ya ma no but ko wi akiri na e ka sam no so what the 8 ana dey ma o so what the 8 na ya ma me okay. The family, I have a brother. Ne mame, ne mother, ne mother. Then away and we are for Mamma Copa. Well, seven that were in Mimia. So, cast out to work, sanitary. What do you eat in the ground for a grand swan? Me and Metro 10. Don't eat now, I Metro 10 account, Metro 2 account, I 10. So that I made account, only an opportunity on you. I can't watch them in eti e mo nwa se ta se we na sa be pi e ba se mo wa na o mo bi se san no fa ho enti wadaro ma o cement ne dia waka se studio ase cement ne dia cement bi anyira ye na mo de ko si school dan on ya school dan ya be school dan na school dan no mo si school dan ma ne tutu okay and am de ko renovation from 1 to come 3 mi so na me head ho okay enti bi asa me ko to pen ko ne mo no tu se cement na me ma so mo de bra ma ko nko you say that for there and o me fa ye den you fa enko school down no and me go school down ko yedima that time na you should be
akɔ ɛdan no ma na do window level so you to akɔ blocks ni bi I should be a level to that cement na aka and they call the president ɛdan no cement obi a ɛdi na make us information na munya na me hu really because obi gina ka say that cement no ye dey fam obi a akɔ no bi nim bakro no but you see no so big na ana bucha say obi a me me say me cement fam obi go ya kon me you know where dia so that say we ya but na cement na fam obi a cement ku am ma fam obi a ndi wadaro ma cement na do do saying cement na mo de roba first man mo de 100 na buy okay any of the try friends I'm going to 100 ni like that like friends okay and I'm 100 na buy say bank okay na bia na enye momodie mum ani ko hu ye but the mega say the cassette blocks you go na me dada oh okay block you go etimba cho 100 bucks na buy no na wo say mo de ye den no then I'm say you dey start it you dey do egu concrete or form okay mo yes ka mo to foundation no to foundation we na do concrete or form and I start to down no e do my window level some people say the level no do me do sa level no and be bacho actually ni bia ma bi mo bacho there be okay nje say nye 200 bucks say na ye te no no the 200 bucks na there first one me say mo the 100 in the blocks and the 100 no the buy I think you sit down it can get 200 bucks and iron rods no so almost say 110 was the one way half ton okay half ton and the buy about which you man I mean tia any no name okay oh why 55 no man 55 that I missed oh okay nje so muchi mu de maamo sa 110 we nya mro na mu nya 55 na mo so mu nya 55 ayo na kata we cancel library there ayo rod ba ko pe no but iron rod no we afa ba ko bra nkom anu ti na ma ni bre ba ya no edi eno no na ye momo mfom so ana na no si dan na o ma ne ba sa se o dan ne de ye nyina aso ma adwuma na ne ye de ye they say ni obi edi dan ne se ne nsa je se ka ye the communal labor ene be ye o ti ya ko ma de mo ni so be si for no comment ma na mo so ma ne ye bi ne pa sa ade ho a o mo na ye de ekosi it's a blue also a blue that time no na fe ase papa mu bi ene ma ne ma o fa say already no so na say 60 problem bi wa the boy say o man na ka ka mo chumi ani pa ye den enko ene ma adwuma ni na akoko ahore de ba ni na no sa this unity na ba him foni mu no enje se mete dia wo kana iron rod no kra de no na wo ho no mo kra mo mfa nye hwe apart from near because iron rod no ho a ene de ye yu ba ko kra bo na no iron rod ba ko re fa ko ho oh okay fa no ase banda na ye de man ma no se that spaces na on ko ye na ke fa ye ni ngu e fa se filex no ahane ke jari ya fa pe mu no ono ena onya sa advantage na ke se o fa iron rod so na kra ke ono na duma wa ye no ase banda my weather it will do my materials on the day material here you are very society apart from no me go far nim dem dey you mo I didn't go teachers quarters teachers ni na so dia dance so no any the power mo guru say e bi bia no ta be the bad so be ya yo so to the sense san fra enti wadaro ma mo bo pin no mo bisa ne se ono na afa no wagi tu mu a eden no so wo be ya fa ho ale na ya ka say ye kan ye no waja tu so na anti no so man here say bia you be see ade no a from bia so be wa afoto asiempo asata ato asie oh okay yeah wa to ayo no ho ba ko kure ni won hin bia maje ahen ba fa so wa hin na elder se no wa no bia ni wa obaje cement ne ba ko kura bia maje bi okay nje se cement ne se na wo ka se mo digu ho no mo ebe keki ase nti mo fa nko school dan ne de sisi a cement bia ni ho biom the cement ne sisi a cement bia ni eno na wo ka se eno na wo okay ya kan ama ya bra ko kan je en fa ni su ko school do so that ya se base bi ne ka so ba ko ma no so ai o man na afem so man na ka cement no ye de be ja ti na okay nje se sisi ane de 100 bars ne de mo use ti ka le se 100 bars ne de use okay ena sa 200 na mo kana enu nso mu 100 na mo de koye foundation no anu 200 no o de ka de 100 buy buy am ye de blocks nko a oh okay ti blocks ni de wi no sa de 100 no buy
DC and MC no de ba yi. MP. Okay, Yura Kwaku Asante on. Okay. Enti no na sisia no eno no nchirimu e na wa chirichiri mu amaye kama no. And it is true, baby, and I am sure about pneumonia be some say near Yatini Munchirimu to saying, which Chirimuchre kama eh. So this was a conversation between my very own self and the former assemblyman Asante Achim Amentia, the Honorable Eugene Issa, and I have this conversation. Watch them. Na nia wachire mu akwakosie nyina ne say 200 bags of cement na nkrofo bi kire se ayera ewo Asante Achima Mentia empanimfo afa omakoton adi enchiremu no ene ye nhwehwemu ekokoye na akwakowie se omo ankasa na omode akoye ade no na emi se ba bi omode ade ne kokoye ye no na nchiremu ama metodwa iron rods no nso abrantie bi na kofa aye ai akofa ye pem no aye nyina de ho gi mu no waje atum se wafa obetua e de amampanimfo a omuguso a wo mo hwe kwan yo mbefa so a omo be solve sa asemi eni nti yeso ye de ani e de akire a se wotua na omo hye wo mo ICT center ni sie ase a ye be kwakotwa ho mfonyini na yato e de agu yen social media handles ni nyina eso na mo so matumi ahwe bie maka che wo se me so asemu a me mfansi fam difference e wo mu no radio nkae no mo beka ye no mu ajamu kunkurum but say what I tie ye ne a anasa what I tie mi ankasa kra especially a asemi ye sha ase ache senke ye obi anka eja ho asem kra ka na nso so ye da so kuramu a ye ni di akire enti de bekosi wo hobia ne nso ye bema mo ate nanaba akwasi ampofu agei o se me mamu achi o migiri sam ho ye pa Henkan FM adwuma amoye ne de e adwuma papa nyankopon koso ansira mo na mo nkoso a eni nokore na mo nka nokore se de mugusu a mo ka no no a ye frɛ no nanaba odi free eye wa o hwe yen all the way from wa ye da si bebre Gladys Ampabin enso se oh nyame anim nokure ni mu gbadwumaden o na ya maximum so much nyame nhira mo papa Gladys edi free asene Bangalore na ebaye ayim Ken Anthony GH ayam Ken Anthony GH ya sembe nkure ni ba face we nso mi ase me ye hunu face yo o se hwan ya Attorney eno ye de be ya nickname any nickname ana ya sembe nkure ni jadi wa chere no fioko me pe message anwom a wo bo ani hwan ye dabi me pacho yese obetimi yi message yi di amame a na ni ade yi ni yese mi bia na anwom na ebo nti wo di yi comment ne nko amame na me nkenkan fa ma nkrofo na fi yen so all right edinti ye say nkrofo messages o mo di aba na ye be kenkan bi ede ama na eno ne ye bi a na anwom no so bo no ubi a na anwom na ebo minim ne ono so wo je minim ne wo je okay na make it can you oh freedom next time you got to go talk you try let's start TV3 straight it's not so na make it can you it's not so na make it can you oh freedom next time you got to go talk you try let's start okay anything Gladys Ampabin Asante about say please my only girl precious Ampabin will be 15 years this morning this coming Monday 7th April 2021 a very big happy birthday to my girl precious. May the good Lord continue to bless her for me. I pray that God gives her wisdom and knowledge. Humble herself for all things. Thank you, Gladys from Asane Bangalore. Greetings to my mom, Ekuya Asantewa, aka Kaya. Enti mame Kaya oba Ekuya Asantewa so watch ya we na no pay. Samson always say neba precious birthday in advance. 70
4 years. Still press on time. Like why? I would do me something. Maybe I jump. Erica Hakuna Matata or the Free Koforidia na de ba na ochire say oh omampani Akufo-Addo Nyankopon koso enhira no na or say the life of President Nana Addo Akufo-Addo must be learned in schools. Yate was say yesua omampani Akufo-Addo na brabo e wo suku ahodo no emu ne patriotism etu ho ache omamba pasusuma wo de ma my Ghana eno ene wo se Ghana fo ekoso anisua. Happy birthday and confirm visionary president Nana Addo Akufo-Addo Hakuna Matata enchianko fama New Juaben South MP wadi Free Koforidia ena ede eba ye Hakuna. Thanks for coming through with that comment. Teacher Kujo Tepa enyina suso eno ono so ede aba or say yeto aba or say we voted for Ghana's progress and prosperity. Only NDC members cannot see the progress Ghana is making, even understand COVID. How we gone to Senchi? Have we been asked to pay more for electricity and water? We are talking about NDC 8 years as against NPP first 4 years. The question is that what did Mahama do with Atamils in their first 4 years? Greetings to Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia, the Vice President of the Republic. Teacher Kujo Tepa and Susuno de by Hakuna at Matata. Makai or message in that was not the Abahano Menkai. Forgive me, Menkai. Medical kind and was not the Abba. We also Teacher Kujo was not the Shiamwaha. Bosheba Amisti Eddie Free Goso Zongo. And our day ebaye or say omampani Akufo-Addo atu kwan a wonfa ene or say ordinary papa e de beba o manyimu ene nti wo tu kwan a eya mom nyina mfa nhyɛ etrim so omampani de wo tu kwan na akwakofa ne papa ena ede aba Bosheba Amisti Eddie Frigos Zongo ena ede ba ya wo kyerɛ senchiankoma Honorable Evans Opoku Bobie Esunafo North Member of Parliament and Honorable Yaw Osei Boahin Sunafo North MCE Yeda Sibibre Opim Swanzo sa Ohen live all the way from Kanishi Opim Swan GH. Thanks for watching. Ernest Enim Osi Ayenkan FM more vim. Happy birthday and Koma His Excellency Nana Addo Akufo-Addo na Otwedi ampo Nyankopon koso a enhyira Nana 1 Piao Ernest Enim asenifo nyina enim bako pe yeda say. Thanks for coming through with your message. Mamenko SMS and afi WhatsApp no. Na menkenkan ho de na afi yensori dwumedie no eso. We say oh Scanty medical Canada oh Scanty or say this from Scanty or the Free Aboabo Jamaica. And your birthday into Scanty. Happy birthday going out to you. Wasan ebo yabaso se adwumaden ye ye nkoso ane ye adwumaden enkumnipa o se Mr. Ofori me ma wachi o na wo ho tesen nyame ahu me mobo me ho ye papa program ne a very good program pa mon koso ama mon sesa no enkofa NDC ne MPP fa mebian yasum na yins wado dema edi free achim buadua ena odi ebaye ena we so say good morning, Obuoba. In fact, I can FM there. You are the best in the East, Ampa. And your mama nyina say we are the best in the East. I say this is the best morning show in the world from Starboy. And I also saw Eddie Ebaye. And I think this will be the final one. Okay, I've read it already. And into FNC na me say WhatsApp no ibia ba. WhatsApp no so bia ba. We say live and clear. I say Achima Benasi Utie from Achima Benasi Fee from Fee Clothing Eddie Free Achima Benasi and our day ebaye Fee. Thanks for your message. And Ankoma Foster nso Utie from Achimbieni monko so na mumedwumaden or we share Mampani Akufo-Addo happy birthday. Sanso na ne achievement ya vice president war I elaborate ni nyina was the about ha no Ankoma Foster. Thanks for coming through with your message as well. And the final one, okay, I've read yours already. Anything you be see. All right. Anything harmony idea you made in this year. Naya dia sada kwa modia and can kwame your boa the international killer bubunia. The Abozege man, executive producer, Dima show you.
Sanso so ena ebi kwa ma adwempa hini Kofi Mensa is CEO. Kwame Asante Zigibi omu nyina kan ho bi wo frɛ me obo oba ofori amanfo me sorry swede eye Kwame na Costi morning show no awie mid morning show ebetwa so na radio bi atonsuo ma mu betie mid morning show papa Kwame na Costi ode bro obo oba ofori amanfo ye memedin Yankopo ya adom echi na ebese hia until then hwon hu su yie ni Yesu bemu a utumi nyini che Dimachi ewo Facebook and Instagram ufori amanfo me yanko yanim. Na wana wo fia ha akuya ma chen ajeso na de na ese wo mu ne me muna yo me wo problem se me ma me wo ye kromo na da bia ye kra me se wo yare ma to nra mania